पाउजे युम पाउ खरा अपडेट तौजरी तुंगी मिरोल अखोगी येलौ लोल मयेक सिंग लेरमी आबगी खुदम मचेत अमफाव फंगदना इरोल नुंग तमना तमना लुखरगनी इब्सा इंडिया लेंगा की थौरांग असि करिगुंबा माइफा खरबदी कंगलेफक मणिपुर की इपा इपु सिंग थंबीरंबा मियावरोल दगी पथांग पुथांग क्या लाना लेरकलबा अखोगी फाउना लोल ओइरिबा कंगले लोल मणिपुरी लोल असि यावना इराइबा की तोंगान तोंगानबा फुरुपसा सिंग nganगधरिबा येलौ लोल पुनमक तुंगदा लाकदबा मिरोन येलौ लोल अमसु मयेक सिंग असि लेरमी हाबगी खुदम बजेट अमफाव फंगदना मदमगी रोलुंग तपना तपना लुखरगनी हाने इंटरनेशनल फिश एंड सोशल एडवांसमेंट एफसागी चरोल अमना हाइरे चरोल असना हाय हंदक इंडिया लेगांग हिंदी ना मामालोल ओइदबा स्टेट सिंग जाउन लेबाक असिगे मफम पुनमकता हिंदी लोनबो क्लास 10 फाव कंपलसरी सब्जेक्ट कोइना तमनना बलोकलकलिफा थौरांग असि अवांग नुफोकी अपिकपा मसिंग यामजदबा फुरुपसा सिंग असि माफुंग फाना मुथतलगा ngasi इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश नेपाल भूटान तिब्बत श्रीलंका मालदीव्स अमसुंग म्यांमार हाइना खंगरिबा लेबाक सिंग असि पंजिलगा मत ओइबा अचौबा अपुनबा लेबाक अखन भारत नत्रगना अखन हिंदुस्तान कौबा यूनाइटेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट अमा सेंबा हाइबा आरएसएस की मदम कोइनादगे मंगलकमा मंगलाल अदु मंगफाउनदा होनारपनि हाइरे कुमजा हिंदी असि नौरिबा लोल अमु ओइबदा नतना अवांग नोंफो मियाम की ममालोन ओइनसु लाखिदबना लोल असिबो खंगनबो होनबदा लमदम असोंगी मियामदा खंगमदबा अवाबा अमु होय हौजिक क्लास 8 फाव हिंदी तमनरिबा असि करम मतमदा लोइगदगे आइना ngaibada अवांग नोंफो की महिरोइसिंगदा अवाबा अमु ओइरिबने मासिना लमदम असोंगी अंगांगसिंगना नुंगाइबा नुंगाइना महि तंबगी महूता महि तंबा हाइबसि अचौबा पोलुम अमु ओइलगने अतोबा पाउ अमदना प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंगी चुनब गाइडलाइन सेमदबना पामदबा थौदोक थोलकपनि कादा हौखिबा नमित खरनि की ममांगदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा वांगोइदा हांगबा रिहेबिलिटेशन सेंटर अमदा क्लाइन अमा सिंगननिंgai ओइबा मौंगदा लैखिदबा असि यामना लेबक थीबनि लोइनना कोलिशन अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल कदानसु नुंगाइतबा फोंदोकसरी असिगुंबा लेबक थीबा तौदोक असि मखादना थोक्तदबा मणिपुर लेंगान होनफम थोकी आइना कदागे चेरोल अमना हाइरे चेरोल असना हाइ मणिपुर स्टेट पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 2020 स्टेट कैबिनेट ना एप्रूव तौखरबसु ngasi popo mafung pana chanhan bagi mami tadre amarom da lamdam masigi naharol sing nongma nongmagi drug talai chu bagi sangwang khalakle drug addiction gi sangwang khalapagi khudong sabal hokduna manipur gi tongan tongan pamafam sing da lanai music na private rehabilitation center sing guideline gi wang mada pangling ling khanar tuna lamdam asda ngasi di chengum chawbagum na rehabilitation na saure aiwa yai rehabilitation center rehabilitation amalai rabani na badu ran tawna na bhona bada ड्रग लाइचुरब मियोय के मसागे अमसुंग जोंगी ऐप यावतना फाबा पुनबा तौदुना रिहेबिलिटेशन सेंटर अमगे लेफम थोकवा मसाग मथुम मफुंग फाना लेतब मफम अदुदा थमजन बदगे क्लाइंट सिंग द टॉर्चर तोरकपनी अमसो सीबा पाव यावरपनी हाइना कादाना लवे मासी पुना बकसी के थौदांग मणिपुर लेंगा लफम थोगे हाइरे इंडिया लेंगा की मखा द फन फंगब रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग अदुदे स्कीम अदुकी गाइडलाइन मखा द रन तौजबने अदुबलेंगा की फन फंगदब प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर सिंग चुनावा गाइडलाइन सेमदुना चटनगनी हाइबो वफम मणिपुर स्टेट पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंसेस 2020 की फेस तारागनी तोयद मयक सिंगना फल्ली अदुबो ngasi boba guideline semdabna sengdong khaki khanba rehabilitation center ke chengum chawbagum na sarokpani amasong pamdaba thodok sing thorakpani aire CDO na prefag frogi nufi keder ama fare kaksing gi CDO gi team na wabaga hyanglam awang lekai deki नेम लाइहिंग हाउकिप एलाइज स्कीम एलाइज जेना सही कुंट्रागा तरेट छुरावे प्रीफाक फ्रोगी नुफी एक्टिव केदर अमा कायरक तोमाल मखोंग तगी फारे हाइरे पावसन हाई कायरक एरिया द यूजी करहा लेरे हाइबगी थाजब याब पाव फंगबदगे काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की एसबी श्रीवास आईपीएस की मियत मखादा डिस्ट्रिक्ट असिगे एडिशनल एसबी ऑपरेशन पिनोय सोंगथाम एमपीएस की पौदा कलोइना CDO यूनिट कक्सिंग की ओसी मोहम्मद अब्बास खान के कमान मखा हेड कॉन्स्टेबल बोबो मेदैना लुसिंग बनुफी कमान अमा याववा CDO कक्सिंग की टीम ना चंगसिनदुना एमएस थोइबी सना सर्विस स्टेशन गनकना लाइवा कैरक तोमाल मखोंग द असरौसिंग चेक तौदुन लेरिंगदा मसा खंगदवा नपी अमवा बगाय रोमदगी कक्सिंग दमना सिंगने ओइब मोंगदा मखोंग लाकपो होखे मागे सिंगननिंगे ओइब मोंग मतौ अदुदा मफम अदुमक्ता द डिटेन तौदुन थमलाबा मतौ wahang pongsa taki hari tungdana fi asna haidor padagi mahaki mapura bawa bagai hianglam awang lekai dagi wahing bam sarat kumar allies survivor sahi kuntraga mafan abadi mahak masamak aina thingkraba lalhulu pripak proactive kedani haiba khang bangam ki
loinan ma kumza rising ani sukna mari da Susanpur dagi Self Style Corporate chanuki khutang organization asida yaudana Myanmar da taraga mari su veski namit nifuga bangani ki oiba basic military training fangle maghauji hojik arib organization asigi second lieutenant rank paituna lalhaulo asigi keso kova Self Style measure amagi kaman makada tabak taure hiram asigi matang da makata na thijina da bakaksing PS da kesa malakot kre pre recruitment gi ming pisin bio mathang tha megi sachat ani dagi thawal da leiba taraga daruk suba sam rifles ki pi koi gi kaman dar major Asem Rahul ki lamjing makata taraga daruk suba Assam Rifles bi koida fresh recruitment training program ambasa thagane tawan resiki oiva arm service ITBP Army Assam Rifles sing ba service ta sang na bagitama pre recruitment training program asida saruk yabi nim kasina ping pisin ba yagane saruk janing basina Armed Force ex Servicemen Welfare Association thawal gi secretary M Khogendro phone number 8787668416 amasong ex Havildar L Babu Soba phone number 9383351733 da masa masagi mingsing bisin view ana AFESWA thawalge secretary ex M Khogendro na thadorpa cherola mana aire Ravi Misi ki matang da khoisauna rabam kyamna farma bu ge gari mai thadokre farm thabak suba miyoi ama se ki bagi uhau dagi khoisauna rabam miyoi sina farma bu ge gari mai thadokre JSCM da miyam gi mifam pang thokre Thaudoka singa se ipung tara ka mathorum tapa matamda Lamlai Police Station ki manung chana leiba nongpop sanjen bamda thoki bane laiki trabam yo edu loksang bam Ravi Apuk El Ibobi kawe laikai adu makta kini aire Thaudoka singi matang da fresh na phangba pawda laiki trabal loksang bam Ravi nongren da leiba nga fam amada thabak suba miyone Ravi Chandra hokiba Efren Kolumdoi ki namidang da sakang da bisin da tamtina forum badagi Rems Hospital da laiki tabane Pawasin makatan hai laiki traba loksang pam Ravi nongre de liva nga fam abada thapak subane pamado ki mafuna kyanglam wabagai dagi longjam Jackson atupaming Sanjit kawe Ravi famapu oriba longjam Jackson Sanjit tha asi kunma da mayum da thilaki bane tongdi mungi miyosin rems ta pokatuna laikan na pakona bada tha asi kundaru ta laiki da bane namida duda alto car amada anaba hangba lakiba Jackson laiki traba Ravi ki ibong manung ki miyosin Lamlai Police ta senagi Aduba Jackson di police na nabit aduda adumak thadoki mahana lakpada loina rakiba aduga ngasi faba khandana thamlam khiba aldo karadu ngasi kosaun rabam yam na mai thadoki bane aduba Manipur police ki team amade fire tender laktuna tumna saklam gada bagari adu khara makhai dikan bang mabre aire poiroi khongjin high school da oza kuntra legada bo oza tara ghomdoi khaktana mai tambiri awar bo za thabiru go aina mairoi amadi mama mapa sing wakat khongjang sathagre Manipur lega ki mairoi sang amu ina Imphal SK Andro Kendra da lairiba poiro khongjin high school asi hauzik oza jauna atai school ke infrastructure ke awat pana pik thalle aidana mairoi sing amasung mairoi sing ke mama fa sing na school game da wakat khongjang jangchin kre loina Manipur lega ke education minister amadi mari lenawa authority na athubadi yangsin bidun oza jauna ora fa sing mention biu aina lega ki pongning sing silakle wakat khongjang adu da saruk yakiba mairoi amana phongdo khibada School asida hauzik mairoi masing jamna lai adobe school asigi laifam thokpa oza kuntrarom laigadabada somnadagi oza taraga humdoi khaktana takpi tambire primary oza Hindi science amasung arts ke oza watuna laipana mai masen tambada khodong chadaba kaya mayongnare maramadana Manipur lenga ki mari lainabo authorities na athubada awat boza sing mention bio aike thaugi mamal hengat pana mama oibesing da hakteng na ot naiberi sake ngasi ot Manipur nofi marup na sindone Imphal ge Kaisampat Lairembi community hall da thau amade bozai tang bagi meuk to 4 days khongjang chathagre Manipur ki tongan tongan ba constituency ki nofi marup ki area committee kya ta ki lakpa nofi lusing be samanga rom na saruk yakiba 4 days khongjang adu nofi marup asag state ki lusing be maisna mongvi sakhi masigi president El Sumati bala amade secretary S Sorojuni anagi president amade district ki lusing be singkhak tana tana andake Assembly election da kaksing kendra da election thengna kibi eroma Devi Susar Yadun Wangangki Saki Devi na phangdo kibada barat engna petroleum thaugi mamal ka hian hengat kiba asna Manipur da leiriba myam marak dagi khwaidi ki hakteng na wari nangliba amusung ot naibiriba asi mama oibi singdane marmadan ol Manipur do pi marup nangasi thaugi mamal atia pakna wangkalagiba asi hamthadaba jaroi aidun protest asi sathabane thaugi mamal tahan ba hongan bai basi lenga kadugi kotal lai Thauda tax jam lo bana thaugi mamal tangal libani bhargi suri nom liba miyam na puthok liba puthok mayam asi masa masa khak taki nate
Jati gilan ni adu jati gilan adu lengak pari ba makoi na miyam gi yang dana akem fata haina tuk tuna lairi maramatuna aikoi nufi sing na hiana awa ba thengna ba masi gi mehokta prodes struggle sang batai han banai tana thengna batai lenga ki mapan masum chai haiduna su aikoi tuminna laifam thokte CSO punamak thokfirago thau ki mamal hengat pa gi moment sang chen se CSO sing na tan badavi mama oivi aikoi na chitha ba tawdana yauke ado ba thau tang khat pa gi problem asida ditumina laibugum tawi madu tawbi gano Nabi maruf di lebak kita maklai jabani lebak miyam na wara matam da song thok tu na lag liba sini ngase gi mifam adu gi aroi beda saruk ya ki bus na rally am sa tu na thau gi mamal an thau pochai gi mamal hengat pa yaroi hai ba kholauk su lauk he agri loisang na urea har sing na ba gi transporter kanana ba e tender tau tu na transporter amada har sing ba gi thabak cha than tu na laire Manipur lega ki agriculture department na sahi khuding gi oina alam da masi kilomi sing da lau da chain ba urea har marang kai na fangan bangam da badagi wathok laktu na leire ngamdabagi wathok laktu na leire handak sahi ki oina su agriculture loisang na hauna vi matung ina e tender tawduna madik java harsing na ba transporter khalaga harsing ba ki thabak cha thagada ba ado hauju phaw thabak oina fang thok ngam na leire saraga sida atoba transporter ama bo hauju harsing han bagi damak singan bagi thabak cha thaduna leire aire makatarak ba atopa pau amadana Odisha da sabagi sang Celsius degree nifogomdoi lan kre April kuntari tagi heat wave lakpa yai. Odisha ki tongan pa mafam mapanda ngasi nungtil sabagi sang Celsius degree nifogomdoi hen kre. Odisha ki mafam ambat heat wave condition lakpa ki sang puang na lai kre aire. Indian Meteorological Department of Fongtorok pada state asida lakador permit marini natragana. Mangani asigi manungda sathirava heat wave condition amalak pa yai haina fongtokre. Odisha na hanana sabagi sang asi wang na lerak krabani. State asigi mafam kungani toita hana dagi huna sabagi sang Celsius degree nifu hendu na lakravani an Indian Meteorological data amada fongtorakle. State asigi tongan pa mafam taraga mari dasu Celsius degree nifu gani toigi matakta sagre adoga. Mafam mapan amadana Celsius degree nifu gahum toigi matakta ngasi nungtil sagi haire. My department ki regional director Habibur Rahman perak papau aman hai. Bauda aribo Odisha ki mafam asida ki ngasi Celsius degree 44.5 yauna saki haire. Med center dagi pirak pa khwai dagi nawa pau amada state asi awang thangba amadi samudra khongban da April kun ka tare dagi kunthra pau gi manungda heat wave condition lakpa gi sang wang na leire hana su haire. Med director na makata na fongtorok pada ngasi nungthal gi matam ta state asi gi mai wave mafam sinda hana gi sang dagi sabu gi sang Celsius degree amada gi ani fa gi sang da hangkala ke heat wave asina maram oiduna state asigi kha thangba amasung samudra khongban gi mafam khara da lakadoriba Nawid magani gi manungda akan banung suraba yai ana supong dorakle kahena sabagi sang asina mesam yam de hena kudong thiba amade awa gi kudong chadaba kaya mayok na wadata dana marwaina pigliba angang sing alwerak loba miwi sing amadi anaba miyam dadi kahena kudong chadaba mayok na wadawri bane maramadana yamna safa mafam dagi matam pumbada laithok nanaba amade ayingba mafam da laina da balengak na pautak pirak pagaloina state asigi lawmi sing da marwaina chu sujak atupa mahing barong ki lofom sing dat liap tana makata na ithai lakong gi chang chana pina na ba Special Relief Commission SRC ki meketa ki pautak pirakhe lising ani tara ka taruk da Egypt da plane ki pilot umna surup thak na ba maket khelo badagi plane fokhai to na miyu khumfu ka taruk si khebani haiba khangle kamsing lising ani tara ka taruk da Egypt ki air flight ama pokhai to na miyu khumfu ka taruk si ge thawdo ka to ki matang da France ki aviation expert umna thawdo ka to plane hadu ki pilot to surup thak na ba maket plane adu ki pilot na churup thak na ba maket khelo padagi plane adu mai horok tuna pokhai badagi miyoi sing adu sikhi bani ana claim tawrakre komsing lising ani tara ga taruk ki matamda Egypt ki airlines adu da pilot sing na cockpit manuk to churup thak fa athing baleramde maramadu na pilot sing na chang nai na cockpit manu da hek churup thak ba gi haina bi lairam khibani aina Paris da leiba court amada France ki aviation expert aduna appeal tawrakibani lising ani tara ga taruk ki metha da Airbus a T20 adu Paris dagi kairo tamna paibe ke khongsat amada plane adu nombok thang ba Mediterranean Sea Secret Island manakta angak pamong da pakai ke bani segi bami humfu ga daruk adu ki manung da nifuna Egyptian ni adu ga taraga ni toina France masani ani na Iraq amasung Canadian adu ga Algeria Belgium Britain South Portugal Saudi Arabian amasung Sudan dagi passenger amamam oike bakadarak fa atopa Manipur gi pauda ATM machine urana raba honaramba fare Impal West ki langjing kaithil manakta leiba ATM ama hurana raba honaramba naha ama
Imphal West ki police team amana ngasi ayupung ani makaram tabada phare. Pharaba miyoi adu saungam miren koireng sahi taraga mapan apopa ngamkai koireng longang koireng dagini aina identify tawre aina police ki pau daire. Mangna machine adu fakai tuna hangdokna na bahona ringai CCTV company na alarm notice pirakhi aduga Imphal West control room da khudak ta pau fi tuna khangan badagi control room dagi Fasoi police station da khangalaki adudagi khudak ta mafam adu da sangsin tuna mafam dubak dagi nupa adu faki ana police na hare Nova adudagi sen amada fangde mahana faisa lathok pa ngamlamdre pharabon pamasa asi makata na masin angbagi thabak jathare aribeda kantan singa sigamar uiba pau khara asiba pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yang biri bapuna mupathaga sari channel asana tomda kanarabadi subscribe to video besana subscribe to bir moloinana like and share to sukabi ganu punamapo amakhana thaga sari